thlir tu te chibaile vek ule Sushant Singh Rajput boral na chungchanga rui hlau kai hnoya an man tak le Sushant Singh Rajput boral na a phong wan tu berami tam takten an rin Rhea Chakraborty chu Mumbai High Court in bela a chhuatir atangin niruk atling chaudon ta a Sushant Singh Rajput boral na thubuai kalme ka hian soi atamin rin ber tur po hi hria thiam har sakhop ani soidan sang sang le mita thil thlendan mutu te anlo omzel boka kan video ma salama kan tarlan tak angkhan AIMS forensic team ten an report CBI an hlan nu khan CBI lamte hian mani intihlum ti in an ron puang chuak ani kha thu khan SSR funds tile ama ngai na tu te ril ru po atina hle ani Sushant Singh Rajput family ukil Vikas Singh po in AIMS reporta alung oilo thu asoibok ani kha chuti mek lain forensic team leader Dr. Sudhir Gupta le Republic Media News reporter Prakash Singh te phone manga anin biakna anron phaulan chuan AIMS forensic team te thil chuina tirin hlel omzong in media lama adar ta chiam mai boka media then khatin IPC section zathum pahni na tlo chana tol tha thuboi hi zialu ani don anron ti bok heng media ten an soitam tak hi ataka thleng mu tur awang hle ani thubel chian dolo tak tak media kal tlanga dar thin chungchanga mipuite film khur tura adu thu CBI official pakhat chuan asoi ani nu chuina hi chaktaka kalpui hlei theipo ni in alang lawa mipuiten beng kan chit thup la in thuthar ero hria tur awang hle ani kan video ma salama kan tarlan tak angkhan CBI ti hian mani intihlum ti an puan nu khan SSR thina thubuaya chuina thokle turin a tho hni na atan CBI team member paruk te chuan chuina an thokle chan meka kan thulak na in atarlan danin June ni som pathuma Sushant Singh Rajput boral ma athil thlendan le SSR le Rhea Chakraborty te pahni mita mutu nia an soi Rhea Chakraborty te then om meya khosave Dimple Thawani chu Nimin Khan CBI te hian an kauni in an tar langa Thawani hi SSR funds ni in an soibok Dimple Thawani hian CBI te ma a hian Rhea Chakraborty le SSR mu anga an soi chungchanga CBI te zo na changin an pahni hian a mu lo thu asoinia tarlan ani a midangin an mu thu ero asoinia tarlan ani hemini June ni som pathum hian ataksa anom samlo awanga pona a chhuwa lo thu mita mutu nia an soi Dimple Thawani hian CBI te ashilni in tarlan ani Dimple Thawani hian mi pakhat mutu nia asoi hian SSR le Rhea Chakraborty hi khoya nge a hmu ka shelauti in CBI te hi ashil ni in an soibok Dimple Thawani hian CBI 10 an ko chan June ni som pathuma Rhea le SSR mudun anga an soi chungchanga engma chhana mu malpek tor anei lo ani hetianga finfia na tur le thubel chian dol lo soi mai to lo tur le thuthang bel chian dol lo siam to lo turin CBI te hian Dimple Thawani hi warning an pe nia tarlan bok ani heti mek lai hian Rhea Chakraborty ukil Satish Manesinde chuan thubel chian dol lo le dot manga mipui ril ru ti boi thei thil social media kaltanga the dar tu te chu dan mangin chuini ro se alo ti ve bok tarlan zel danin hetianga thil ti thin te lis anei chu CBI te hne na hlan atum thu an ron tar lang bok kan thuthar hriat ang hi kan ron tar lang thina ngai thatu te tan ngai thlak anuam lo ani po arin om tunchum kan video phe chu Sushant Singh Rajput thina chungchanga funds te ta na thulom om lo lam ani deuh zel maya ngai thatu ten min lo hri thiam sham don nia kan hria to angkhan Sushant Singh Rajput chu CBI ten mani intihlum ani eti in thu chhuwa asiam to a chuti mek lain Enforcement Directorate ED lamten Sushant Singh Rajput sumti chingpen thuboi chungchang chuina kalzela thu chhuwa anron siam vele ta a Dainik Bhaskar News in atarlan danin Rhea Chakraborty account atanga alan danin poisa chungchang thuboya finfiana an hmulo thu anron tar langa Mumbai Mirrorin atarlan danin SSR family te hian SSR poisa chungchanga engma an hriat pui lo thu an soya Enforcement Directorate te hian SSR bank account atanga poisa ti chingpen na lian tham deuh emo account danga transfer na om
sum hlom lian a om lo thu an soya chuti lain account kal tlanga sum tam tham vak lo transfer ero a oma chu ero an chui zel thu an tar lang heng sum te hi khoya nge transfer ania enga tan nge an man ti chu an chui tur ani don ta ani ED10 investigation an ti laya an thil mu chua pakhat an ron tar lan chu Sushant Singh Rajput account atangin crore 2.78 chu taxa an pek thu an tar langa Ria Chakraborty account a hian SSR account atangin sum hlom lian tham direct transfer a om lo ni in an tar lang bok he sum ti chingpen thu boy hi July ni somthum pakhat khan Ria Chakraborty Samuel Miranda le Sushant Singh Rajput manager Shruti Modi telaka SSR pa hian Patna a FIR a theluta he sum ka inhoi thu boya hian ED te hian mi somni pali an kauto ani heng ED lamten thu zo fia tura an kauzinga hian Ria Chakraborty unaw pa Sowik Chakraborty Ria Chakraborty pa Indrajit Chakraborty Ria Chakraborty nu Sandhya Chakraborty SSR manager hluile talent manager te ho an hming kan lamzen deuh te hi an ni ome kan tarlan tak angkhan enforcement directorate lamte hian heng mi sang te zona an zo hnuwa le Sushant Singh Rajput bank account le Ria Chakraborty bank account te nen ngun taka chuin tundin hmuna chuan thuboi an thelu finfiana an lam hu chuak ri lo ani kan soitak angkhan he sum thuboi hi ala top mai lawa ED te hian an la chui mek zel ani ti kan hria tel a thaw me khati zong kha Sushant Singh Rajput thina thuboi chui zel na le akai noi kan ron tar lan thei chu ni le phut mai se thir tu te in zawa in ni man nuang